Assalamu alaikum, урматтуу көрөрман. Коомчулукта болуп аткан көйгөйлөрдү карап, балам десең баарың ук деген бир чыгарма жазып, жалпыңыздарга сыясы курга элек чыгармамды белек катары тартуулап аткарып бергим келди. Бала тарбиясы тууралуу китеп окуп жатып, бир сүйлөм, бир топ күн акылымды ээлеп алды. Biz ата-энелер ата-энелик талим тарбияны албай туруп ата-эне болуп жатабыз деп жазган экен. Чындыгында да ушундайдыр балким. Үйлөнө турган жашым келип калды деп, жашыбызды ойлоп үйлөнүп алдык, бирок башыбыз ага даяр эмес экендигин бүгүн күн далилдеп койду. Күйөөгө чыгар убактыбыз келиппир деп күйөөгө чыгып кыздарыбыз, бирок энеликке даяр эмес экендигин далилдеп койду. Андыктан келиңиздер, коомдо бала тарбиясы тууралуу болуп жаткан көйгөйлөрдү карап отуруп, балам десең баарың ук деген чыгармамды аткарып берейин. Baygedey barın okula baladan ırım baştayın. Kor bolup jatsa jaşpandarda köp işim jıynap taştayın. Agayımın ata enegin aytarga sözüm taptayın. Balam dep jaşap gelebiz, tapkandım barın berebiz. Barına şükür kılbastan baleket basıp gevirler, bağlabayız nege biz. Balaga biri zar zamanda, biri bala kor zaman. Bilim düğünü toğut boz, birinin biri zor zaman. Birisi baylık düğününü jaktap jatkan zamana. Akçaluğunun ayavay maktap jatkan zamana. Baylık üçün baleket baştap jatkan zamana. Baylığın emes balasın göçü götürüp gör bulgur taştap bir jatkan zamanı. İki balan jetetep kıynaların elestep. Öz balаңдың алдырба, kolungdu bulgap kan menen dana vurt kılıp saldırba. Kılıngan işke geç bolup kaygırıp azap çekpegin. Kudaydan aşıp özüң çöң rızkısın kantemdep kuday bolup ketpegin. Jaratkan har bir jandıktın azıgın koşo jaratkan. Rızkısın terip jeyt aradam argay taraptan. Akılың bolsoň estegin, uyaga kongon çımçıkta. Janında tamak joguktayt, erteňim kuday beret dep şükür dep göңүl toguktayt. Hemi jaşodu kebir erkekler, alar erkek emes tentekler. Kız töröysün katın dep jaşo kocok akın dep ajıraşıp tındıңар. Karangılık doğurdu, kızdardı gömgön tirülöy, siler de şondoy kıldыңар. Çındığa karap oturup kantip gözüň jaştabayt. Kanınan bütkön balasın ayvandan antip taştabayt. Momun üçün kız bagu, hadis aytam karaňar. Kızıň bolsoň ökümböy bekem bir bolsun araňar. Kızda bolsoň oşolor eň merimdü balaňar. Eň ayal taptı barыңды, apa menen jetildik. Kızdı jakşı bakkyla, alar jannatyňa kepildik. Görse biz adam köpçülük köp ketken okşoyubuz. Balanı koyup sıltı olup baylıktı süyüp toptoyubuz. Özüңdü bilbey zamattan özgölördü sottoyubuz. Baladan gündüň alыстап başka jaka katladık. Ümit artkan eneler üyübüzde jatmadık. Toy topurdu sıltı olup tündösüň üyde bolboduk. Çayxana kafe bazarga koşuluştuň oýloduk. Balanı taştap bankette oturuştuň oýloduk. Kurort mu kurort seyildep çet өлköden oýnoduk. Gelsedan üýgöň ümit jok, tarbiya menen ügüt jok. Koyçu telefondu koyboduk.
Sağda kolun dost menen uşaktaşkan atene, balanı koyup pult menen kucaktaşkan atene. Balam daştı oylubu, bul ömür ötöt batelle. Balaga merim berbesen, balege terten baştalat, bul da çoğun bir mesele. Kamukturdu kamalı varagın içken dağı var. Haramdın içken atenin anda bir kulak sağlınar. Uğul kızın mınan içkenin, uğul kızın geyip tiktegen. Sen içken oşol araktı, korongda turgan baynanı vitke ver aldan içpegen. Hayvandan anı kılbasa, atene gevim tıngdasa, tıyış gerek kulkumdu. İçip çekken jaşpandar, ertege çok kılbasın jurtumdu. Cumuştan çarçava tanar, cumuşup gözün jatışat. Tarbiya berbey baldarga, telefon tutup jatkanga jürögüm güyü açışat. Azgırı usul internet, urus kino köp gördük. Boy bes pravil bokstu barın gözden ötkürdük. Apalar andan kalavı, taşlap salıp balanı. Türk tuğandar kinosun tümenen tügöttük. En üyülüp töşök cinalbay uydum barın cüdöttük. Soska sorgun balangdı sotka menen aldadık. Özögün örtüp balanın, koyçun örnöktü bulun albadı. Kemi tayaktın iki jağı var, jakşılar köp birok jamanдар dağı var. Hanseda savak bolsun çukunt koyup kulak salыңар. Bizdi görgün baldardan barına bayan kılayın. Başkanı koyup anda bir baldar jakacılayın. Hazır kanday balabız, aytayım bu karаңыз. Bizden alıp ülgünü bir de eken arabız. Men sinip mektepten agay ejey sıylavayt. Barat gelet jeviçet jatkan jerin jıynavayt. Bilgeni jalgız telefon bir işke belin kıynavayt. Kımbatın giyip giyimdin baylıka baştan mas boldu. Jamandap süylöp jardını jaş gezinen kas boldu. He bileklerin östürüp bürok bilimi tayıkı pas boldu. Uluğan urmat kılalbayt, ülülde yepte jılalbayt. Söz berip bir iş baştasa soğuna çeyin turalbayt. Haga ejey mınday koy, hana sola tenege tilalbayt. Kıskarıp gitti giyimi, kıyşayıp gitti bilimi. Jolukturdum düşman dayagası menen inine. Baldarың bolsa soyçuday, kızdarың bolsa soykuday. Suranam jaman jaşlardan saktay gör bizдің oyguday. Jaşabay jatıp jaşlarың jaman ildetti başladың. Kimge jaksın kıyşayıp çekip içip jatkanın. Kimge jaksın jırtıkşım kıyşаңdap joldo baskanın. Görgön bilgen ukkanın bulakın barın ırgılgan. Çiçalava giygender jırtıkşımga koşulup men koşo jırtılgan. Uşunday uyat nerseler hayla jogattın kaygıram çıkıp bir jatat jurtumda. Hemi geygendi toktotup gep kеңешке geleyin. Arman aytpayanda bir akıl pikir bereyin. 6 yaşar balаңды alım bolsun deseңер. Ataqtankın alımga malım bolsun deseңер. Azırtadan alımga mamileңdi kılganday. Adep menen жүрgülü alım menen turganday. Haramdan tamak berbeyle, alardın takır aldынан adepsiz bolup gelbeyle. Oyunçuğun jogotup ыйлап жатса балаңар, урушпастан бор ачып мерим менен караңар. Анын ушул кайгысы чоң кишинин жакынын жоготконго барабыз. Bir жылыңдың ойлосоң эгинек эмгек көп жаса. Vaktında darı ver sugarıp kara taptasa. Jaman çöp çıksa canına julup salanı jakpasa. 10 жылыңдың ойлосоң бак отургуз тек турба. Sabırdı bol bir жылда mömө бербеди деп турба. 100 жылыңдың ойлосоң
Жақшына қылып балаңды, көзіңді нағы қараңды, тарбиялап таптағын, көзін жоңанын атене адашқан жолғы баспағын, қаратып тұру уыл қызың апасын ұрып чаппағын, күйеңді сыйлаң аялдар күйдіріп бекер жатпағын. Бош тұрған егін талаға баланың барың оқшоғын, емненің ексе дыйқандар ошоның ұрып топтоғын. Жазындан еккен егінде күзінде жинап аласың, ошондой ойлап атене қойчу қараш керек баласың. Атенеде баланын ақысы бар ұққыла, барын бірдей санайын ақылға бекем тұтқыла. Біріншісі баланы жақшыңысың тандағын, адалдан беріп тамағын жеп ішкенің қамдағын. Екіншісі балаңдың жан дүйнөсін гүлдөткін, жаратқанды танытып Құрандыдан үйреткін. Екі алып келсе мектептен екі құлақ чой боғын, қансе балам беш алат мына шының ойлығын. Üçüncüsü boy jetse balаңды бақтың үйлөгін, аялың саған аманат алдава деп сүйлөгін. Адаш боғың алдыда Алла берген жол деген, балдарыңаң ардайым татықтың ата бол деген. Қызыңдағы бой жетсе қиылбасың көңілі, жақшы жерген ұзатып ана шол ұқмыш бір өтсін өмірі. Улыңа берсең тарбия демек тегіңді сақтап жатқаның, қызыңа берсең тарбия демек еліңді сақтап жатқаның. Атененің барысы айтқанымдың ойлосын, жұмыртқадан кірістеп жамандыққа жойбосын. Бой жеткенде бұл балдар ел қараған жүзіміз жер қаратып қойбосын. Чоң рахмат. Жалпыстың балдарыбыз кызматыбызга керекчи, жаннатыбызга себепчи болгон балдардан болсун, жана чымчыктын уясы болсо да бузулбасын, үй бүлөлөрү бекем болсун, бактылуу үй бүлөлөрдү Кудай Таалам бейиште да бактылуу кылсын иншалла. Ар бириңиздерден Алла Таалам ыраазы болсун. Чоң рахмат.